Kasengsan hima National People's Party hakajan me jogan riu terek unok pra arja arpusau kala pelat pajba ya kethup kerteng joki Kyrtong jengka gibanya aireng haka election MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council but Jainte Hills Autonomous District Council kibadan baro laipo prangot. Hakathup kerteng jongki Kyrtong gibanya aireng yak election MDC Shaka KHADC kibadan khat prangut lapau ke kerteng uba penyat sings iem ubade mentau MDC ke soreng kam baru Chief Executive Member ke KHADC boun pen krea ya aireng no na nong tmai MDC constituency. Nangta kakong Rona Kimdej na nongpo kakong Magdalene S Maulong na umsning uba rangkensai Karbuki na umroy uba rabok tensong na langkerdam latkro kakong Grace Mary Karpuri na nongsken uba Ethan Karpuri na Shella uba Alvin K Saukmi na Mausenram uba Donovan Karwan lang na Sora. Nangta uba Finance Star Karkongo na Malim, uba Fantin J Lakadong na Malki Lajumkra, uba Lamprang Bla na Mauplang Dinyay, uba Bats Cameron Tatiang na Mayrang Nongklaw, uba Karnas Sosyang na Maukerwan, uba Mandilost Nongbri na Langrin, uba Dressa Marngar na Nongston, uba Kimfa Esma Banyang na Rambrai Jerngam, uba Cardinal Sosyang na Mausen Road. Haka top kerteng jong kibanya aireng haka election MDC Shaka Jainte Hills Autonomous District Council Nawar East ke parti kan penyekun daw ba Wanli Archer Mang, Nawar Central daw ba Hollando Lamin, Nawar West daw ba Headport Mi, na Amui Klitterchi daw ba Lakon Dakar, na Mukla Umulong daw ba Ailat Boy. Na Mudemai Nongkro daw ba Jesse Suyam, na Nartiang Waya Jer daw ba Reforming Sun Lamari, na Mudop Umladang daw ba Tombor Siwan, ubaderu MDC bamenta baru Chief Executive Member ka JHADC, na Menso Nongjingi daw ba Evening Star Teron. Na Mensengat Kanduli daw ba Penchwa Nanglen, na Silyang Mentang daw ba Rudayo Tang, na Barato Mukro daw ba Aibor Lang Sadam, na Ralyang daw ba Bisan Roy Yano, na Shangpong daw ba mi Nyngkong Sutenga, na Nangba mi Mentedu daw ba Tel Mi Pawa. Na Joai South daw ba Kid Dikil Singh Pawa, na Musnyang Rangat daw ba Pasmon Nakar, na Sutenga Narwan daw ba Saibor Lang Sadam, na Sutenga Nong Kle daw ba Humbertus Nong Tedu, bat na Bataw Lakadong daw Dr. Sanki Shangpong. Yakini kitop kerteng la pelat paiba dagi noyalam ke NPP, haka jengalam uba Hamlet Son Dotling Working President uba Himalaya Shang Pliang unong ai kitien bat kiweipat. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Haka bam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya